gutera imbere cyane mu myaka ishize kandi hamwe n'iterambere hagiye hagaragara ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ariko kandi ba nyirabyo ari bo bagwizatunga n'abatangiri babyiyemeje rwose. Benshi muri mwe mukorera aba bosi, ariko ndabaza nti bosi wawe azaniye imodoka yaje mu kazi? Urambwira muri komenti nkomeze icyanzanye. Imodoka zihenze cyane abantu benshi babonaga muri filime gusa, izo ngiye kugezaho uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba imodoka 15 zihenze kandi zidasanzwe. Izo modoka ziba mu Rwanda kandi zitunzwe n'abanyarwanda. Hari izigura amafaranga arenze miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda kandi ba nyirazo bari mu Rwanda. Mbere yo gutangira kana subscribe niba ukunda documentary y'amakuru y'ingenzi ukora kuri Rwanda Inspiration 250. Njye nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Buriya mu bibaho byose ikiremwa muntu gikunda gutera imbere no gutsinda, bikagaragazwa cyane cyane n'ibyo yizeho mu gihe yamaze akora. Ni muri uru rwego uzasanga umuntu ufite imodoka nziza, inzu nziza, umugore mwiza n'abana beza biga ku mashuri meza, arya neza, aryama neza, anambara neza. Uzi ko utabyumvisha wowe nangije ikiganiro. Icyo nshaka kukubwira ni ukukubwira ko buri kimwe cyose ukora kigira inyishyu kandi buri wese ugikora ayibye ahemberwa. Ubwo ndashaka kukubwira ko izi modoka tugiye kwivugira. Izi modoka ni imodoka zigura umuntu ufite amafaranga kandi ubizi neza ko nta kindi kibazo afite mu buzima. Kuko ntabwo ari imodoka yagurira gukora taxi, ntabwo ari imodoka yagurira ikimotari, ntabwo ari imodoka yagurira gutemberamo, ahubwo ni imodoka ugura kuko ukunze. Wafashe umwanya wo kwigaho. Aka kanya ikintu kinzanye kuri Rwanda Inspiration 250 ngiye kugezaho imodoka 15 zihenze kurusha izindi hano mu Rwanda. Ubwo ntutekereza kuyigura, niwifuza kuyigura uzamenya ko amafaranga yo kubwira muri inkora zakuvamo. Ku mwanya 15 urasanga yitwa Volkswagen Touareg R-Line. Nubwo abantu benshi bazi Volkswagen kubera Golf cyangwa Passat, Touareg ni imodoka iri ku rwego rwo hejuru cyane. Iyo yinjiye mu Rwanda ishobora kugura hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 110. Ku mwanya 14 turasanga yitwa Ford Expedition Platinum. Iyi ni imwe mu modoka nini cyane z'Abanyamerika, bifite imyanya 7 cyangwa imyanya 8. Ikoreshwa cyane n'abakora ingendo ndende cyangwa abafite imiryango minini cyangwa abakerarugendo. Mu Rwanda ifite kugura guhera kuri miliyoni 100 kuzamura. Ku mwanya 13 turasanga yitwa Toyota Secure. Toyota Secure ni SUV nini yubatswe kugura ngo ihangane na Land Cruiser. Nubwo itazwi cyane mu Rwanda, kuyitumiza bishobora kugutwara hagati ya miliyoni 90 na miliyoni 130. Ku mwanya wa 12 turasanga yitwa Nissan Patrol Nismo. Isanzwe izwi cyane muri Afurika yo mu Burasirazuba bwo hagati. Ariko Nissan Patrol Nismo ni version ifite imbaraga nyinshi cyane kandi ikorwa ku mugabane muto. Mu Rwanda ishobora kurenza miliyoni 150 kuzamura. Kandi abazitunze kandi bazigendamo buri munsi. Ku mwanya wa 11 turasanga yitwa Land Rover Defender V8 cyangwa Land Rover Defender V8, byaterwa n'uri muwumva. Ni imwe mu modoka zikozwe cyane n'abakire ku isi. Version ya V8 ifite moteri ikomeye cyane ishobora kwihuta nk'imodoka za siporo. Igiciro cyayo mu Rwanda gishobora kujya kuri miliyoni 8 kugeza kuri 180. Yewe uracunze neza zazirenza. Ni imodoka nziza kandi ikurwa n'abantu bamaze gukwikwizaho agatubutse. Ku mwanya wa 10 turasanga Lexus R6600. Ni imwe mu modoka zikunzwe cyane, zikorwa n'abayobozi, abanyapolitike n'abacuruzi bakomeye. Ifite ubunararibonye bwa Toyota Land Cruiser ariko ikongeramo uburambe bwo mu rwego rwo hejuru. Mu Rwanda ishobora kugura hagati ya miliyoni 180
na miliyoni 250. Ku mwanya wa cyenda turasanga iyitwa Porsche Cayenne Turbo, izwi cyane kubera imodoka za siporo. Ariko Cayenne Turbo yerekana ko SUV yayo ishobora no kuba yihuta cyane kurusha izindi modoka nyinshi cyane tuzi. Iyi modoka ishobora kujya kuri kilometero 100 mu isaha mu masegonda make cyane. Mu Rwanda ishobora kurenga miliyoni 250. Izi modoka nimo ndakubwira, izi modoka zitunzwe n'Abanyarwanda, zitunzwe n'umuturanyi wawe, inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe, onkire wawe, umubyeyi wawe batisimu cyangwa nyoko wanyu. Nagira ngo mbwire ngo bisuko kuremera ishyari. Uranye ngwire ko u Rwanda rumaze gutera imbere kuri rwa rwego ibyo utekereza ko byose ubona muri filime cyangwa ubona ibyamamare hano mu Rwanda ari abantu benshi babifite. Tuba mu gihugu gitanga amahirwe kandi uwakoze neza arabihemberwa, n'inyungu zabyo akazibona. Ndacyari Bruno n'u Rwanda rw'ejo. Kimwe sabe subscribe ibintu uzabimbaza ejo. Reka tugere ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga BMW X7 M60i. Iyi ni imodoka nini kandi SUV yayo nini kandi ni nziza cyane. Version yayo ya M60i ifite moteri ya V8 ikomeye cyane. Ni imwe mu modoka zihuza uburambe cyane kandi ifite ikoranabuhanga n'umuvuduko uhambaye. Ni imwe mu modoka zikundwa n'abakire cyane haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Mwanya wa 7 turasanga yitwa Audi RS-Q. Mwanya wa 7 turasanga yitwa Audi RS-Q8. Ni imwe mu modoka ifite SUV zihuta cyane. Ikaba ari mu modoka nziza cyane ku isi. Yubatswe ku rwego rumwe ndetse ntahitandukanye na Lamborghini Urus. Abantu benshi ntibabizi ariko zifite byinshi zihuriyeho. Ni imwe mu modoka zihenze cyane hano mu Rwanda. Igura hejuru y'amafaranga miliyoni 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga yitwa Cadillac Escalade. Ubundi muri Amerika iyi ni imodoka y'ikimenyetso cy'ubukire. Abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba basket, abakinnyi ba football na soccer biratandukanye muri Amerika ku batabizi, ndetse n'abahirwe benshi barayitwara cyane. Mu Rwanda ni imodoka itakunze kuboneka cyane, ariko uyibonye ihita imukurura amaso. Muri karitsiye iwanyu hari umukire wayibonanye? Ndabizi ko mu Rwanda ihari. Gira hure nayo mu muhanda, nawe ubona warahuye nayo. Iyi modoka ihira ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 500 kuzamura ku bazitunga ndetse n'abazicuruza, byatewe nawe uyiguriye. Mwanya wa 5 turasanga yitwa Range Rover Autobiography. Abantu benshi bavuga ko niba ushaka SUV nziza kurusha izindi, Range Rover iri mu za mbere. Autobiography niyo version ihenze kurusha izindi zose mu modoka za Range Rover. Ikoreshwa n'abami, abanyepolitike ndetse n'ibyamamare bikomeye ku isi. Mwanya wa 4 turasanga yitwa Mercedes Maybach S-Class. Mu mateka yawe niba ukunda imodoka ukaba ushaka imodoka ihenze kurusha izindi ndetse imodoka imeze nk'indege mu rwego rwa mbere, Maybach niyo ya mbere. Abenshi bayigendamo bafite abashoferi. Intebe zayo z'inyuma zirusha iza salo nyinshi z'iwanyu uburumbuke. Ndagira ngo mbize neza ukuri ko iyi modoka utazayibona umuntu uri gushaka kugura imodoka bwa mbere, kereka ari umujura. Iyi modoka itunga abantu bakomeye ndetse n'abantu batinyutse. Ni imwe mu modoka zihenze ku isi. Kuba ihenze ku isi ndagira ngo mbwire ko iri mu modoka zihenze mu Rwanda. Nayo ni imwe mu modoka ziri hagati
ya miliyoni 400 z'amanyarwanda na miliyoni 500 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga yitwa Mercedes G63 AMG cyangwa yite G_wagon. Ni imwe mu modoka zifite izina rikomeye ku isi. Yatangiye nk'imodoka y'igisirikare ariko nyuma ihinduka ikimenyetso cy'ubukire. Uyu munsi G63 AMG ishobora kugura hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 500 hano mu Rwanda. Hari abakire bayafite, muzabapereze ubundi mu baka kazi. Dukomeze rero. Ku mwanya wa kabiri yitwa Lamborghini URUS. Lamborghini URUS ni SUV yihuta cyane. Nubwo ari SUV yihuta cyane, ishobora gusiga inyuma imodoka nyinshi za siporo. Ni imwe mu modoka ahenze cyane zigaragara muri Afurika y'Iburasirazuba. Zikora n'ubundi ariko ni imodoka zihenze cyane ku isi. Erega ntiwumva ibintu bihenze mu Rwanda ntuzajya ngo ntabwo ahandi biba bihenze. Nta muntu ujya ubigura bimuhendukiye. Niyo dusanga ku mwanya wa kabiri w'imodoka zihenze cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere rero turasanga yitwa Rolls-Royce Carinham. Iri ku mwanya wa mbere. Iyi ni SUV y'ubwami, ni SUV y'abategetsi, ni SUV y'abakire, ni SUV y'abantu nyine barenze uruhombero. Ndakubwiza kuri wowe aho uri naza kumentioninga izina ntabwo byakorohera kuyigondera. Ni imodoka itunzwe n'abantu bake ku isi. Iyi modoka ikorwa hashingiwe ku byo umukiriya yifuza. Iyo yinjiye mu gihugu nk'u Rwanda ishobora kurenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka abantu bake cyane ku isi aribo bashobora kuyigura. Ariko izo modoka zirahari kandi zigurwa n'abantu. Zinatungwa n'abantu kuko nutekereza abantu bafite amafaranga ku isi ura n'abanyarwanda babamo. Ufite kutabyemera kuko utarasoma cyangwa umenye business ikorerwa mu Rwanda cyangwa umenye business ikorwa n'abantu cyangwa umenye business iteza abantu imbere. Ariko mu Rwanda tuzi gukora, tuzi kwihangira imirimo. Muri izi modoka zose niyihe wakishimira gutunga uramutse waha amahirwe? Niyihe umukire wawe atunze? Niyihe umuntu ukunda atunze? Niyihe icyamamare gikunda utunze? Icyo gitekerezo kimwe muri comment ndagusubiza. Ariko kandi makunze iyi video kandi like, subscribe ndetse usangize inshuti zawe. Murakoze cyane, turongera kubona muri documentaire itaha. Ufite ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, ikintu cyose wabuze amakuru hano kuri Rwanda Inspiration wagiye wasanga. Ngiritwa Bruno Rwanda rw'ejo. Ciao ciao.